Kor biang long ni nak kau fan piang le mo. West Karbi Anglong Hamren Rong Supi Pen Hamren Police Station Pen kilometer Thomkep su se kahelo tapada havar along kidamtang chikloi jon su se aduya hoya putha Karbi Pen chomang atumang bong sangkok nang tenang netine pura kachisong hut penang anatum arenga hukiso atum satami nang dolo Lason thot sikidam tang jaghong ni phai in coroner ke par ni le thot satami ahoi alam ki penajok tapat pathuak lamalong socheng amreng border development committee chepater piponsi longli ahoi puthak kachisong padupon Kado kawe don pharu hini su se tapat lang ke royara datum aju phirlo hemrit kacharai kom ke ton ke lang ke pangching nang ke cholong le ki jon long le pensi chachak nang lo bonta ke isi ke chari atum non puta hok peta duya hoy nang ke paking kawe deda joksi do sojon pinlo aduya hoy along ke do arat phan ke lang ke pangkreviang theke non puta ratching room pet mai kang nya dimanta awi school hem ke mission kawe se kachelang a hem ke tangti non puta pamorim sang chokomarang hoy ki pon kaweta thek dak lo pusi rat pen ningje pon Nap dai som arong lo stameni tum phan thang aki rap councilor sana pipe na tum telo school mata kiwak yo nona mata meeting gi do thai mani tum ave na pu ana ki sung ni tum dak ta pada rong gi do arat same councilor sor ni tum chuning ri lo ka chuning ri se nong ke ka silet thulo chuning ri thuong lo therak tumi me lo na si ni tum ke nona bang ke to ni tum phanang rap tha sang an chumo be pu ke ni tum pu yo plot lam roi dan de son lo la selang ni tum atha pensi chu phrang ke dam tang du ta ni tum rong chengwai pensi ni tum mi thang alu chu tok si MEC phanda pilo ambreng so cheng la pen ge MLA an ta ni tum alu chu pi sta me inut bak si pene sang elin ba kumane pene se dowai pene parasramul i mubak punang thon bang ve aduya hoy alam ki chiklo e jon su se playing that Hawar arat arenga huke so hemrit meke kai social media an parta pherangki atum nangka humri pen birta pangdak era phita lakhasir kep amreng MAC constituency EM Rina terangpi non puta nangka humri pon aning nangke pathe lapen ke choki chona son kopi ko son lopura ke pidam kawi me thang ke pahai veka MAC mate EM Rina terangpi an ke nangka humri awi pulote kapre atum ke pahai MAC atum konat si nangke pale hai helang pusi lamthe pangdak pon penisi neng tu ko bang ke ladak ke amreng konsensus si kapuri binong ho mothe ladak ni tuma gut ka chuyok ve dak ni tum Bharatiya Janata Party pen chupe high pon sang pirina terang alang li humustia lu binong lo ladak ke ase sabu rat pen neng du ko sepak lang bang ke itum dak elected la duta wang ve imi thang elected le wang ve tang de le komara lu kitum se ge bang jila la bang so bang isu du ko ta hoklo dalam pinian ni enta wang welang siklu yon lo ngada dak rong rada kisu Kiram tang jakhong ni phain coroner ke badap India survey hin pen ke som apilar blasting pen ke panghang phun a phi anta ke isi ke chariatum ing samri ke manghumi mian pin puta ningje pon aduya hoyalong kahuri saip ke tapat pen lapang up kachelang selet vare report kali la soala matha pen nanglang dun prong nang ni laki Assam state alo West Karbi Anglong pen Meghalaya hoya puthaksi air set prong set kahuri sai nang ke plan pillar ke e ke paheng no puthak sadame team Karbi Anglong pen ing samri asai jokje law and order atum pen si FIR ki pichuna ngalang klang e kapar lupon ka howe ke lo nilitum rong thom kerahini rong to ke bai la pen nilitum la bang area to phan ta kawar pon tang te kaduwe rong ke rong thom ke ba set ke ba du kok po nanti mala cumang la bang area tu bang na aktif na de ma nilitum la tum khan bang jingki ki than bom lo no na so komiti long na pe dudun je pha la pen mo la pilar puthak bang ke la ke FIR la ke tumi masi pidelo la ke lituma lo na thu pen si FIR pidelo la ke nilitum megini ta thegon lo lang ke roya pilar puthak ta pielo la pen lak tapada pilar ki putang la so pota pia Halapu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Tumangbong give and take policy arlo pen kachingki kedo kok pen ajoksi kang samri maputa karju pedo Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KTV News
sirkang lang mo.